Pini kado ka besame theklong lo bukolia along di la irrigation along le aron repen ke do tum akeche ke betum han pini eviction cyclem lo nase eviction sai ke claim la ke mesen lo nilhin pen sme thang na pudun mo velo la pen kar biang long rak sme opposition party na pudun de lake mesen lo pasipo seme non isi ki pudun thumi me lamang ke adon repen ke do tum man ke tharle yaji pusi kaneng je seme hala mondir bang ke tharle de la aron re long dolong le podim sila mondir sme kim lamati asi la mondir sme phaino nang kok po dake mondir pope gerje hem pela gerje hem sme lage dukok te phaino ponang kok po lapen mondir sme phaino ponang kok po nomang ke lasong rede mondir aphan mangke mane eviction na claim mon pedalo asi lason pulote ambang khai tumge la mondir se chikim thuvret po son si mondet po asi kado kabe korteng jer tumseme chingnai lason mondir ki kim tap aron repen la mondir ki kim tap anti chana ni non ke thelong lo boya di koson ni non mangke mondir bange phainu ni la he mang phainu la he sme mondir phainu ni la lage si ning samse de la eviction bus meaning samse de son non bange penang an akeche ke bi tum mangke la mondir along si doji pusi lam ganing jethu la si la son teng pute ko son lo no nang tum sme thek ponlang po social media la sme mo headline ni le thek long ni tum ke na hok dam de mondir se doji pusi ganing je la si la son pulate eviction ke claims me ke claim thaplo se kado kabe korteng je tum sme la so lamba matha parsik nai thenon iltum karbiang long along lege asam along pen ke thenai district pusi amen ke dolo semeno na bangali asam long pen ke bin nai a district son se amon cheplang dat po karbiang long ke bang khai a percentage sin ke ong thudo nang ke tanon te karbi tuma khai ke percentage ve pin lo asi kado ka ve korteng jer pasme chuni relo none prang pen mangke ason mondir ke kim tabang ti chak nang ne non son eviction claim semi ning sam sedal lo mondir bange ahne pon pedal ake si ning do kumila nase nilin pen lam the kachepak lang ke nanwela